Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh deyip, бүгінгі күндегі тапшырыбызда Бишбулак районының Қосқын ауылынан Ямилова Фәйима Әхлетдин қызының үйіндегі хатира кесен башлайық, тапшырын башлайық. Әйтегеді әлі ұшы опайдың да ой хистерін біліп кетейік, тұрмыш юлларын біліп кетейік. Ошо ауылдың может тарихтарында сөйләп китер дип өмет итәбез. Фәйима апай, әйтегез әле мына үзегезнең тормыш юлларын сөйләп үтәйек. Мин Орнай авылы да үстем, тауҙым, шунда үстем. Нисәнче елга һеҙ? 1932 елга. Так. Шунан инде Кыз фамилияғыз? Кыз фамилиям Сагитова ине. Сагитова кыз фамилиямны. Отайым да, инейім да оруғына әйбәтіне кішілер ине. Нинде ойда күннәрін біләсізме? Менің сенче ай түгіл. Февралдың 23-сінде, 23 февралда туғамын. 23 февралда. Так. Шулайтып, мына һеҙҙең ғаиләдә нисә бала булды? Бір туғандар. Ғаиләдә 8 бала булдык. 8 бала, инейім 8 баланы қарап, тәрбиелеп өттірді. Инейім әйбәт кіші болды. Отайым ерте айтып кетіп барды. Отайымның да кетіп барды. Әйдәгіз шулар турында әйдірек сөйлеп өтейік. Әсәйгіз нисәнче елға ені? Оның нисәнче елға екенін білмеймін, хатırlamайым. Так. Байтақтаға бетінде хәзір. Әйдәгіз исемдерін айтып өтейік. Әсәйгіз? Сабира. Кім қызы? Галимулла меканы. Бабайым. Unutqamın idi ben. Elle kızı. Babayım Sapar'da indi. Bu Sapar'dan kelgen ineyim. Şuna kelip barıp alganlar. İneyim bek eybet, akıllı, batır, hep kişi indi. Neçençe yılga eken bilmeyin de? Bilmeyim. Bir-birini erem etmeni. 8 balanı qarab öttirdi. Eğiley tetsirgaydı. 8 bala arasında en yaratkan balam sen tepingen. Önce maqtab yaratırgaydı. O vaqtda әйбәт булганмын. Ни хәзер бер ивенемдә юк, калман ивенем. Хәзер бит яшьтә китте битендә. 90 яшь. Уйлап кара 90 Я гомер бирде, Аллаһ Тәгалә рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә. Гомерендә бирде, тагында бирде, үземнең карайдым бирде. Элдә карайм әле үзем, Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Төркө касан сагадыр, яни мак белмәйм. Булыр, гомер биргәнсә булыр. Гомер. Шулай. Отайыз кем булды инде? Отайым Сагитов Әхлетдин. Бұл Әхлетдин. Колхозда эшләне, төрле эштә эшләне, ул төрле эшләне. Илек вакытта оғыңа нитмәгән. Нисәнче елда ул? Елын гына белмәйм. Соғыш вакытта не булган? Байлар заманы булган. Авылда байлар сырып алган булганнар бөтенләй. Шуның хәзер закон сыккан. Байларны бетереп колхоз төзергә. Отайым шунда начальник булып эшләп йөргән. У байларды бетереп, колхоз төзеп йөргән дә. Отайымды байларды битергәннән соң үзен җибәргәннәр санаторийга, акционга отайымны. Шуларны белән белмәгән элемәем. Шуннан шул акционда санаторийдан кайткан вакытта от юк, машина юк, ул вакытта нәһәр байларда юк, байларның отларны алып битергәннәр. Яулап кайтып килгән вакытта акцион биткән яра түгел, однага яулап күшәйне беләсеңме? Шул күшәгә килеп кергәндә
Көсенің урамынан бір неғаға, шишмаға. Шу орманға сулсап келіп, янып келіп, шунан ятып су істім дейдір қайны. Өзі серләні, шунан серләп полисте ятып қараны, болдыра алманы. Ей балақайларым, терләп келіп, ятып су іспәгір, шуның бәлін бәләкті, мұна өпкен бітмей қадыр дейін. Кеттен қадыр. Шуны біле кетті, отайымда. 41-ші елді. 41-ші елді соғышта сықты, отайымда өлді, мен де 1-ші классқа оқыға бардым. Шул айтып, ешәні кепіл. Һез менә хәр аты бер туганнарыгын шутап үтәйгәлек. Иң олыгы кемине? Иң олыгы апайым Минауфа. Оннары Шамсауфа. Әйдә, не елларында әйтегез. Елларын білмейм олар. Минауфа апагыз? Минауфа апайым, онан Шамсауфа апайым, олар Ташкентда болганнар. Ташкентда бізге киім бибәріп, қайтып бізді қарап кете тұрғайындар. Отай бөлгәстін. Киімдер, Ташкент киім өттік. Магазин Elbet sabata ayakta yine. Ayakta sabata kişiler. Molaylar çakatağalar yine sabatağa. Kadınlar sabata kiyede sabatanın üstünden. Soğut yine elbet. Bizim ayakta sabata bulman şu opayımlar ki ayak kiyim patara tırgayını bilge. Biz şularını kiyip öttek. Şu an ortabanğa opaylarınız, ağaylarınız? Onları ne? Minaufadan kimler? Minaufa. Şu an Sangıda kayım. Yılın bilmeyiz mi? Bir de bilmeyim. Yıllarını bir hatırımda tutuyor. Sangıda kayım. Armiyaga asbutuna gitgende, alanganda Samarit Lütçekler kursuna okuğa kirgen. Şunda okuğan, 2 yıl okuğan iken, bunu soğuşa kasıp alıp gitkenler neye? Soğuşqa alıp gitkenler. Şu güne. Oğayım şundan koytalmanı. Şu soğuş vaxtında. Тұрып қалды, оқышы яланды. Қалды. Оғайып саңғап, анан Рашида апайым ішлерінде бек әйбәт қатыңын болып матыр ойды ішләп, дүния көтіп, балалар өттіріп, ол да жоқ қадыр. Кетіп барып дүниеден жоқ. Қай хақлары тұрды ол апайға? Толбайда тұрды. Толбай бәсің бі? Шында, Толбайда тұрды. Кім тенегедер, тоғын? Рашида. Рашида бей. Рашида апайым. Нендей орында болды? Ondan arı buldu ne? Unutmayın zavir mi? Reşide payım barakayı. İşitmeyim. Avukat ağayım. Onlar ne? Saniye payım. Ondan barakayı minigül. Alım bulmadı tek ruskita yok buldu. Gitti. Min şuna min. Mana şu balalar qoyhlarını işte qoyhaqlarda turdular, qoylarga toraldılar. Kim bilen olar qoya toralgan. Mana bir hem Tolbayda turdu dinnegiz bitinde. Dinne turduk iyi. Ona komini tuğan ülken iyim. Mında ya beni kadar ağıldaş 25 sayır verdiler kadar evime. Qolla tavam maşına tuğur bitinde. Qolla 25 sayır tavayım. En aldığında da erkekten isim verdiler mine. Әйдәгедә бала сакка кайтайык менә. Ошо 9 бала уйнап үстегез битендә бит. Монда 8 бала. 8 бала. Косқында мәктәп бар инеме? Бар ин мәктәп бар ин 7 класска катлык бар иннән. 7 класска. 7 класска тугары югары. 7 класс укыным. Берәй укытучыгыны исегездәме? Укытучыгыз. Варнайда укыткан. Онда Bilmeyim, unutqamını başta bir evde тұрып қадыр. Şöyle менә 7-нче класска хәтлем Косқанның авылында үзендә укыгыз, не бит? Косқанда түгел, Орнайда бил. Орнайда укыгыз? Орнайда ул. Монда түгел. Мен 7 класс біткен Орнайда шул 25 йыл салдым. 25 йылда ең алдыңғы да әркеп тарай отның деп мені Орнайдамы? Шақырдылар, Орнайдан. Шунда выставкаға барып, мені бүләкләр беріп, Benim bulakta koyağım yok, iптешләремә уйнап, анда бала бит инде, бала 7 класска биткәнсен. Әйбәт сау. Ортабан укыманыгызмы 7-нче класста соң? 7-дән соң укыманым, отайым үлде. Отайым үлде, инеме күмәк булды, бала торып калды. Сугыш чыкты бит, Герман сугыш башланы. Шу сугыш вакытында нык авыр вакыт булды инде. Инеем сыерны битермән, сыер сауып, сөтте сирбинне Birinci klass kalganda bir stakan sütçeye de gide tıranır şkolga. Uluqpan деген ауылдың yanında bir
деген не бар ені тегірмен. Шул тегірменде тегіне барып куда тарталар бошақ жияларда, онан жиялар соғырталар, соғырғыз инейім бақсаны не білен қалыйда күрек білен, шында бір яғына дары сәседі, дарыны қарап өттеріп, шында барып, құмне айтты тұрайны. Ярмы ятатыр ғайын. Шул ярма білен біріне күнде тәнәбіске қайтамыз, өмірза, сағат өмірде. Дұрды нәбіс, Ирақта, možná školka Iraku byly odnajde jakon. Қайтабыз да, инейім түске сағат 11-де уже біздің қайтуға бұт қапшырып тұрады даурадан. Бұт қапшырып тағы оқыға кетеміз. Малайлар сабата кейіп, сабатаға баяда айттым үйді, бақаттаға берейін. Қатыны қыз сабата кейіп, сабатаны шабырдап соғытып. Менің ояғыма соғытпаны олар Тошкендағы байымдар ояқ кейім берейін бәрі тұрғандар. Посылка ма? Сабата кеймен. Посылка келіп бітайны, я? Ташкенттан. Ташкенттан посылка келіп бітайны енді? Посылкалар. Өзлері қойтып тұраларын, посылка салып тұралар енді. Ташкенттер икі пайыз шында құрдылар. Шында қойтмандар, қойталмандар, олар шында бітті. Олар хоғыш вақытында оқшылай сығып кеттілер мені? Ие. Олдан оға, я? Олдан оқшылып кәмсек. Міне сіз хоғыш вақытын исәйшер бітін әдірек. Хоғышның башанғанын күнін 20 июня несек объявляйттілер. Несек хоғыш вақытында қабар келіп түсті Орнай ауылына. Есегізді ме? Неме келіп сықмай? Хоғыш турында қабар несек келіп сықты? Бірінші күні мына хоғышның? Жоқ, білмеймін, несек келіп сыққандыр ол. Хоғыш сыққан дегеніне жетті, әмді кесі ашып білмеймін. Бола біде андай, бола. Әлі олы бұл білмеймін, оқты бола. Мына хоғыш бөткәс, еңі күні несек объявляйттілер? Еңі күні бек, әйбәтті радио ашамы, елі бір әкеші келіп әйтті ме? Конторға әйттігендер де радиоға, контордан да сәстігі әйттіп. Біз таратып қалыққа, уран бойлап тезелішіп, дейттілер. Стройға тезілген балалар, шу уран бойлап қысқырышып жерлап, тоғыш мұтқанын, тоғыш мұтты дейіп. Берін. Оларға әрмін де кеттім. Yumurta pişirip başlatkan iğnete. Yumurta pişirip başlatkan bugün bayram ayne. İşitmeyim. Yumurta pişirip aşatkan tebet. Ең күнінде. Инеге. Шулай бит әле. Күк тауық я салабы, асырай тауықны көкейін заданиеға беріп тұра. Планға. Соғыш вақытында ұлатапта бәрәңгі сәссе, бәрәңгінде қазір тракторда отта күрек біле ерқа деп. О бәрәңгін тағы заданиеға бере керек. Olmadı o baltırgan aşanık, toygansı baltırgan aşatır kaynak, baltırgan kovu elde, baltırgan aşağı gittik. Onu baltırganın neyine şiğrada sargayını var. Üyedi boyuna uçtuk biz, üyedi ortadan üyedi ağatı rayını, baksa şuna çözeyini. Üyedinin boylarında tırşıp yaşanık, şunda uçuyan baltırgan da temnep aşanık. Oşağana biz baltırgan buldu, berengi oldu. Yedeyim berengini yaşırıp kaldırılır gayın, bir mezradan cevap biri әзірәгін сименеге де қалдыра, ikisi yalatağa gerektin tazıra. İneyim şöp oldu bizim, ineyim paranı bitirdi, otayım da yok. Otayım da var, ineyim şöp oldu. 8 balаны қарап өттіріп өтіп. 8 баланы қарап өттіріп, әдәм бітіп. Әдірек, міне, етім балаларға государствоның бір льготаға болманы міне? Жоқ, онда бір нәрсе. Отаға болмағасын сек болақы міне? Болман, жоқ. Ісіге шеген білір, білмеймін. Инейім, онда тұрғайны, кішіге боласуға тұрғайны, оқытушылар, 7 класс біткенсі оқытушылар сеттен келейші, оқытушыларға, онан тағын кішілерге соға фата тұрғайны, өзі фарықты күбатыраны, қартнейім барыны, қартнейім бала біргейіні, қартнейім бені ейлеп бере, инейім фарық енінен боласуға беғанып, шу түні бойына баласуға тұрғайны, шу баласын соға фата тұрғайны, шу ақсыға енейін біріне ентіктірмән өскенде әйбәт деп өттірді. Аллаға шүкір. Ол қырғынсы елларда Орнай ауылында колхоз ине ме, или совхоз ине ме? Колхоз ине. Колхоз ине? Орнай ауыл совхоз болманы бет ол. Колхоз. Оны толбай совхоз ине. Толбайдағында болды совхоз.
Ознай бит қосандар Меке районына кірген дейбіт. Ахын білмеймін, Меке районына. районына кірген. Білмеймін. Колхоздың исімі бар неме? Колхоз исімі. Колхозның ба? Исімі несе кейіне? Білесіз ме? Карл Маркс. Карл Маркс колхозы. Мына икеш жилкісті әлі ұнтыққан бөлімінен Карл Маркс. Однай ауылы, Однай сельсоветі Карл Маркс. Бішбөг районы Карл Маркс колхозы. Шол замандағы начальникларны, председательлерні есекеде бар ма? Исімдері? Ахмет ағай бар ені. Кім анта? Фамилиясы Ахметов да, шоны. Нишеп Ахмет деген нәрсерін фамилия Ахметов. Председатель ме? Кім ені? Кім ені? Председатель ме? Кім? Оқытнекте оқытушылардың не басшылығы, директор школы. Директор школы. Оқытушылар келіп, оқытушылар көбейіп кетті, оқытушылар. Шонан өдемдің сетте өдемдің бір апайым бар ені таған. Шол апайым қайтып оқытушылардың оқытушы болып. Кім о исімнесі? Шамсуафа. Шамсуа Афа. Апай. Шамсуа Апай. İşte okunak, yedek klas bitkisi okudum, eyvallah gibi okudum. Sivit yok, esirhav yok, şem menen bitinde. Şem geldi bir tarafın kiresin alıp, yine temek sesi tırgayın baksağa. Temeke? Temek sesi. Şu temekini ser mertebe yıkıp taşıtırayındık neyin. Öyle yaprağın, ses gelen. Şunu yetkire, şu temekini kesip, keptire de, onu şu nige degirmenge parıp, kol degirmeni mınalay. Şu kol degirmeni alıp tarta. Şundan iylep, nima keyin işletkendir, temekini sağarada. Şunu temekini alıp, bir niler bizim Otnay'dan ötet, 4 ferma, 5 ferma, savkozlar, traktör bilen sentrallığa, Qoratırğa barlar, traktörler. Tiket temekini alıp, ineyim şuna benzin mükeylerini kaldırıp biteler, ineyim şuna oturup tünü boyuna işleytir aynı. Kerosin traktörler var. Sokur şemalı, sokur şemni ineyim kovuklu şem bilen tettek aynı. Kovuklu şemni koyup, ineyim yanında kırtkalar jelatır aynı. Kişiptırğa. Otun yarı bitinde satır yağı var ya. Satır indi, toğaydan satır taşıyıp. Satır çığı. Oğlum bana şu belekey sağımda liseykliyim, 5. klasta okuyayım. Siten ürdüm. Bana min oğlum, siten ürdüm. Bundan da bizim uğram, bizim uyumdan da şu magazin, şu reganın yanından yol tırıp, köpür, üyeliğe köpür çığa. Şu yakta bizim baksa şu köpür boyunda baksa, şunu kolundan kürek bilen batıyıp, kürek bilen kerteyip, kürek bilen taban yok, traktörge ot yok. Şunda şu sinirden işlegen vakitte sıyır, köpürden çıkarga sıyırlar teleler de bizim baksa kireler. Şundan böyle kerva bilen tol taşınım kesip, yine kesip tırdım, men taşıp tırdım. Şuna neyin talını kap, zaten makayeli, okası var, makayen nere? Kozak indi. Kozak'ın getirip taşındım. Kozak'ın getirip, şuna kurşu bir ağay var. Ağay şunun kozak'ına koyup gireyim, şeytan vereyim. Sen özün uğradın, uyup karayım el. Bağla bitme özüm de. Şuna neler işte okuyayım, ben de ele dürtte okuyayım. Kirip ya o beş vakti da eyvallah teklerini vakti şundan bir kat şuna niye salıp sıktı da şeytan de dalına көрсәттім, алайтып, ұзым алайтып кетті қайтып. Өзін өріп берер, өзінің іші көп бөлмай. Шуны қойдым да өрдім ситанды. Тегі ситанды өргасына, әйбәт болды, бір болды, кірмей бақсаға. Бір мал кірәлмәне. Бұны айтып бөлдік та, отырғаным да. Ол ситан несе елғағына еткен тұңы? Ne bilmem şey gayet. 5-6 yeteden tağın yoğartıra gerek. Yoğartırga endi. Yoğartırga da Bir öresin tağı öreğindirinde o ana. Şu da öreğin mi şimdi kalgan. Şulayında. Şuattırıp. O tağın bitelenin ot yok. Ot da yok. Köşede yok. Otayım da öldü.
Тиден бәлки сана әвәлге арба белән ерактан тугайдан тал ташыйм. Писеп талын. Эшләнем, Аллага шөкер, эшләнем дә, яшәнем дә, әлегә кадәр яшәйм. Әйдә кадәрле зур рәхмәт шәкеле яткан өчен. Таяр таугандарыңны сөйлә. Сөйләнә. Менә Сталин заманнары нисек исегездә калды? Сталин бабай заманнары. Әйбәт булды ул Сталин заманы. Олама булманы. Сталин олама булса кырылып дәрен халык весь. Әйбәт булды, Сталин да әйбәт булды. Колхозда бик зарплата түләмәгәннәр. Фураж менән түләгәннәр диләр. Әллә совхозны белмәйм. Бездә колхоз иде. Колхозда менә аксалата түләмәгәннәр, зарплата булмаган. Ул булмагандыр, әле акча бармы? Юк бит, акча юк бит ул вакытта. Нема кемнән түләйне колхоз? Ашлык бирә торган. Юк. Ашлык бирә торган. Шутлайда күп менчә торып эшләгән. Торып тордатның башына күпме нисә кила бирелә тиеш, шуларны бирә торган. Шуны кайтып. Тегермән юк, кол тегермән белән тарта инеем. Кол тегермән беләсеңме? Тоштан күргәнез бар музейларда. Шуны белән тартып икмәк сала торган. Колхозга икмәк салды, школга икмәк салды. Школда хәзер аруна булып иткәстән булышалар да әйбәтләр киттеләр, укыйлар күбәйделәр, укучылар да. Шуннан инеем школга иттәд. Икмәк салып бирә. Икмәк салып бирә школда балаларга, балалар укыйлар. Хәзер балалар елларда икән, бер бала укырга утырган. Ике кытка салалар икмәк. Аны китергәннәр. Бу икмәкне ашамаем мин. Миңа сыңгырыйсың икмәк бар. Фагыйм сыңгырыйсың инде. Теге икмәкте инеем икмәк яратып ашайдыганнар. Значит, уңган. Булдан әйбәт икмәкләр сыккан, значит, тоже. Ул мәктәптә повар булды мини, нема кай булды? Повар булманы, үзе икмәк салышыгында булды, шундай. Помыш берлин. Шунда икмәк салалар, шуңа күпмедер түләйләр аңа. Аксам икән, нема кайда түләйләр. Түләйләр. Шултып яшәнем, Аллага шөкер. Авырлыклар соғыш вакытында җиңеллек булмагандыр инде. Мин бик авырлыкта күрмәдем, рәхәт әйбәт кәтеп яшәп, инеем мине үттереп, ләкъябга биреп, ана өйне китереп бирдерде. Монда өй юк иде. Сыерлар юк иде, сыер инеем сыер бетермән танасын бирде инеем, аны сыерын салдык. Сыер савып, кәҗә савып, теге өйдә рәхәтләнеп яшәнек. Әле ул ман өйдә монда яшәрлек торалар, ама утыра, әйбәт. Сиккәгә сыкканыңны Теге Рахилә беләнең өе менә төп йорт шулмы? Юк, Рахилә түгел нидәке бу. Үзләренең. Онайдагы төп йорт. Онайдагы түп йорт. Шу магазиндагы түгелме? Магазин янында аларның үзләренең йортлары булган. Вот. Өйдәге карап торган бакса. Күпрәгә. Магазин торамы? Шу магазин урынында алар булганнар. Аның урында әле мәсҗид, по-моему. Мин төшетмәйм фиңгерен өстендә. Шу мәсҗиднең йортында. Менә Сталин заманы үтеп бара битендә, Хрущев заманы барып кирдек. Анда уже хәл кергән битендә әдерәк илгә тигәндәй планнар буенча колхозлар аякка бастырыла. Менә колхоздан беренче техниклар нема каяр кайтты? Ничәнче еллар? Менә гел ат күсегенә булмаган битендә. Гелгән элек ат инде, ат. Элек ат булган, Ат мында үгезгә битә торганнар, үгез белән. Үгез белән, колхозның үгезе, колхозның үгезенә. Як халык үгезен колхозга бирә дә, теген өйрәтәләр йөртергә. Беренче трактор кайтканын. Беренче трактор кайтарганнарын сөйлә. Касан техника кайта башланы колхозга? Кем белә инде белмә касан, белмәйм, онтканмын. Хрущев заманындамы, или Сталин заманындамы? Сталин заманында кайтты ул. Кайта башлаганнар, шулай. Кайтты онда. Беренче трактористлар кемнәр инде беләһезме? Юк, белмәйм. Белмәйм. Райпай әдәр кертеп каран тәбит шунда ниләрне. Не утырып йөргән селканы инде сөйләюлар. Кемне? Селкада йөргәнһең бит, нәйтә. Трактор. Сәскистә булганһың бит. Кайда? Кулыңны төшер ине, тотма, битеңне каплама. Сәсүдә булганһың бит, теге селкаларда утырып йөргәнһез бит. Төнлә. Атта индигән, атта йөргән. Селкада. Селкада әйе. Йөрнегез бит. Йөрнем, селкада да йөрнем, сәсе бергә, сәсе. Мине ашлык бутай сәсе бар. Андан дибелен китерәләр, үгет белән китерәләр дә, түгелләр дә китәләр. Ер башына. Шуны селкегә күтәреп салмай баласы, ир балалар бит инде, ир балалар әдәк кирәк була. Ташайда китә капсагы белән. Шуны төшеп селкегә салып,
Сәсіп, ішім бітіре тұрғайнақ. Сәстім, антына да еріндім, сәстім, ішлемеген ішім болманы, ішленім. Бары-бұрда интік мәнім әйбәт болды, барла, файдаға болды. Зияңа келмен бір әйбірді. Мына шулай яшап жатқанда битинде һеҙҙең менән буласаҡ ирегеҙ Илһамағай танышҡан бит ни бит? Шуның танышыуы нисек килеп сыҡты? Танышыуы. Ол менән танышманыҡ менән танышмағына. Димләнеләрме ни? Яусылап, элек яус килә торғайны бит ул. Илгә шуны хәҙер. Хәҙер яусылап килде. Ул ниндәй ауылдан килгән була инде шул ауылдан? Шул ауылдан килгән. Ул уже чемоданы торган булган әҙер, Магнитогорскка китергә йыйынган булган. Билет алып китергә йыйынганда килеп кергәндә ташлап шул чемодандарын монда килгән. Сөйләп. Ишетмәй басын. Әләмәкәй. Нисек таныштығыҙ Илһамағай менән? Дия Магнитогорскида агайым, Аухатагай Магнитогорскида дөнья китә. Сеңдем дә шунда китте дә, аның янында улар калды, ул укыга китте. Шун хәзер мине чакыралар эшкә килмәдә дип. Мин анда барга дирәнәм. Инәймәтә 20 балакай барма. Магнитогорскка син дә анда китсәң, кайталмайсың телгенә мин бында бер үзем эшләйм. Мин бит синнән башка тора алмаем ди хәзер инәйм. Илай инәйм. Шуны хәзер туктап торсам, ярый инде туктайм торып. Туктап торгайным. Шуннары бер Кырманбикә исем бер апай кергәндә инәйнән сораган, ни дәйекме? Кыргына килгә берәйекме? Кайда? Кашканга. Якын мусаба берәйек, җирәк сабыр бермәй. Диде. Шуннан якын кашканда моннан да зура якында кашканда. Хәзер ярар. Яусыга киләләр дип әйтте. Мафия яусыга кил, мигә яусыга киләләр. Мен элек бит яусыга биргәннәр. Әле юк үтеп анышылмаган бергә. Яусыланлар хәзер. Мин әйтәм, мигә Магнитогорскка китәм. Мин әйтәм, бармайсың, балакаем, Магнитогорскка бармайсың. Монда анда барсаң да мин бер көндә тора алмаем ди. Илай хәзер. Монда барсаң да кашкынга барсаң син монда безгә үзебезгә кайтып килгәләрсең. Анда барып торгылар менә әзрәк ди, кунак булып ди, йөрүштереп ара-тура ди. Сигез балалар арасында иң яраткан балам сен дискеннән даярлыгыз мин ничә хәзер инәйм илай. Шуна хәзер яусыга баргас килгәсне риза булдым инде яра. Нисәнче елда инде ул? 20 ничәнче елда ул? 54 мен. 54 елда. Онда илде хәзер 55-тә апайым туган. 56 55-нең валагында 57-дә туды апайың. 56 Шуннан риза булды хәзер. Митем ярай инде илама бармайм, яра китмәйм, Магнитогорскка. Хәзер яусылап мине килделәр. Теге егет кеше ситтә искән. Хәзер миңа яусыланлар, хәзер барасыңмы? Әйдә алып барабыз, бер ергә барабыз. Әйдә, килеп бара, әйдә, мин апса кайнар теге аталар да утыра икән, шунда алып керделәр мине. Шунда кереп, сөйләшеп утырдык та, ул үзем шундый сөйләнде дә, мин дә бер үзем генә өйрәтә, бер инәем башка бер кем дә юк ди, апаем барин, ул кияүдә ди. Бергә яшәрбез, әйбәт яшәрбез, тораяк бергә. Шунда риза булган булдым инде. Шулай килдем, шайттырып, бер күрмәгән затка. Килгәнем, әпәт монда 2 тәзрәл кирпеше, сыер юк тарга, кәзә юк, кәзә бар, бер кәзә. Шуна хәзер нишәп эшләмәгән ул әдәмкәй, мин килгәс инде куллыдан эш китмәне, куллынан эш китмәне. Юрынса кешегә йөреп, кешегә акса эшләп, теге аксаны миңа биреп куяр инде. Кәштә мола өйдә, кәштәгә палас алып куябыз. Шу палас арасына теге аксаны җыеп тыгып куям. Үзем палас сугам, палас суккан аксамны тыгып куям. Көндез колхозга эшкә йөрим, төнне палас сугам. Хәзер теге инәем нигә сап бирәдә. Керосин. Шуннан палас сугам. Палас сугып сатам. Теге инә кыртка кайны юнелей. Ул илегән җиннәрдән совет алартып, манып палас суганда аксаны җыеп. Шуннан нигә урманга йөреп, тегелә траенник урманнан вага сап кайтып күп иттереп, мотор итеп, монда шушы өйне бетерде үзе, теге карт.
Өзі ішлеп алып кетті, мен келгенше ішлемеген. Неме кеше бергендір ішлемейсі. Балыққа еріне, балыққа. Ертең ол балыққа кетерін ертіп тұрып, мен сиыр топ, сиыр қуарды. Шешмеге соға кетерім кейін тереп, оның да шешмеген кейлер тұлташ ерге қоя тейлеке тұрмыш. Олама болды ғой бігіректі. Олама олсыда бігірішмендік бар бұрды. Ешенік, Аллаға шүкір. Қосқан ауылында колхоз ине ме тоже, или совхоз ма? Колхоз ине. Колхоз ине. Колхоз ине онта ие. Карл Маркс ма, или Бутен ме уже? Әлі колхоз айбат кіне ине. Гафури... Восток болған ма? Восток есімі несе кені? Нен? Колхоздың. Колхоздың есімі несе кені? Восток болған. Восток ма? Восток, ие шылай шекілу. Восток. Ей, бошымда әлі, яғын тоғанды қиям. Восток, ие. Әйбат кенде айтып ішлеп, әйбат кенде айтып яшап алып кеттік шынан шөйттігі үйде. Шынан бойыны бітірді, бойыны бітіріп, дүниялары бітіріп, сыйыр алып, инейін сыйыр берді, тонасын, оны мал етіп, маллары бат көбейді, сарықтары бат көбейді. Мен пала соғып сатам, ақса көп қазір. Ақсан тілесінеге тұтмай бат, мен пала сырасынан ақсан алам да. Дружба алды, тек ақсан сұрап алып менен. Отын кесе тұрған... Өзі кесе тұрған дружба алды. Дружба бере кішіге отын кеседі. Әпет ақса алып қайта барды. Шөйтіп яшенік де яшенік, әйбатың яшенік. Аллаға шүкір. Так. Шунан бітіні, мына Хрущев заманы кетті ебет. Колхозлар әдірек техника болашауышана бітінде. Комбайн заманларына рахатрак болғандыр бітінде. Неу, комбайн үліктәні орайны, мен үшкілға оққан сақтық комбайн бар енді. Аны бітінде хүреп кіна ерткендер. Тракторма хүреп ерткендер. Әйе, тракторға хүреп енді. Шунан бітінде гусеница тәгі резиновый тәгәрмәсілі тракторлар қойта башлаган тилер бітінде бет. 60-шы елларда. Мына Хрущев Брежнев заманы несек хедің итегетті қалды? Коммунизм вақытлары. Ойырмайым оларына. Комсомол, пионер бар не бітінде бет? Әйе, бар ені олар. Хедіне комсомол, пионер еттілер ме? Комсомол, пионер болып школда ереді. Комсомол, школда сыққас бол ересің. Еді классына қоветтім да, онда дегенде рабочий болып кеттім ішке. Өзім ішленім, өзім яшаным, өзім дүния кеттім деген көп, ешанық Аллаға шүкір. Бір ауырлығында көрмәндік, екі өліп ішлегестен, екі қорт білен. Шунан балалар кетті бітінде? Шунан балалар. Бірінші балағыз кім болды? Физелия болды, бірінші балағыз қызы болды. Нешен сыйлда туған? Нешен сыйлғы? Нешен сыйлғы? 56. 56 değil, 57. 56. Odağa 56'nı 57 oldu mu? Bilmem. Onu kabın indi adırayı olardı. Anta Tatarya asap gitti mi? Ondan iyiydi eli. Eli işen. Koytup tırarlar, verip görüp tırarlar, tarafıp tırarlar, katı yazıp tırarlar. Yazıp tırarlar. İkincisi balağız? İkincisi balağı var, Rüstem. Rüstem. Ufa'dan tı. Nişansı yılға? Ne iş? 59. 59. Şundan Füzeliye, Ayni, Zile. Zile. 61. Yılғы. 61. Yılға. Neyde isterdi var? Sertemekta. Sertemekta tırayı. Sertemekta iyi. Koytup tırarlar, yardım edip tırarlar. Bir fayda qağına girirler. Allah'a şükür. Bolalarım da tertipli oldu. Şundan ortaban? Ondan ortaban Zəbir 63. Yılı bir malayım sirlep ölüp koydu. Havalanma yine. Havalanma. 63'te Zülfiren tuğdu. 63. 63'te Zülfire tuğan. Şulaydır indi. Zülfire. Ol kadın koya tura. Koysa. Zülfire git koya tura. Tatarı'da, Ayni'da, Sibir'de. Sibir'de yürüyor. Biz gitti. Butaldı. Butaldı. Yaşarımda öldü. Yaşarımda öldü. Öldü Antalya. Şulaydır. Şundan tanıyım. Şundan hın? Zəbir. Zəbir mına benim tireğim, benim onu yaşayayım el. Onun konulda. Neçənsi yılғы? 65 mi? 66. Zəbir 66 mı alışın?
65. 65. 65 mi? Şundan kimin gitti? Tağın kim var? Firdevs'in. Tağın tiyacak şu. Firdevs. Firdevs İnbelekeyi oldu. İnbelekeyi öldürdü. Ne bu İnbelekeyi var? İldus'un var İnbelekeyi. Ha? İnbelekeyi İldus'un. İldus Firdevs'ten zorfa değil mi? Onu söyleyip böyle Firdevs'den dedim ki yürek sirri bolgan. Mana şu aytып, Olar var Allah. Umay ne bitti umay. yara. Ballar оқып bitdi, bitini taralışып bitdi. Mana hozirgi zamonda 90 yoshga kelib bitdi. Mana ilk zamanda mening qortayma G'alibulla qortlarini etigidami? İstanbulga bara turgaynigiz. Elle tağın. Ondan. Qonaqqa. Ondan qayım. Özleri keleleri. Aralashayına git. G'alibulla qortlarini etigidami? Xalla qort, Bilmeyin. Sayfullah qort, Bakirovlar. Bakirovlar. Ha, Bakirovlarni bilen, Bakirovlar özümüzün avına qiynaydı. Avnaydı. Turmush iptashlarigiz mana. Birga o'sgan poдружкалар, iptashlari kimlar etigida? Şular ayıptaşım var yine. Ol yok hazır. Oznayınaqama. Odnaydı, odnaydı iyi. Balosrashqanlar. Klastaşları var evet. Men en birinci klasta. Отличница болып оқытырғайын білгені. Bakirov senin bir одноклассникің еді. Кім? Fatih. Bakirov, Fatih. Bakirов Fatih bir класс білән bir класста оқынық. Батық білән. Колхоз барды. Гафури колхозы болып, шынан айырылыштылар да олар. Ай. Восток, мына шушы ауыл біреуді тұрып қалды Восток. Шуны оша бітірділер, короче говоря. Darıl bitti şulaydı. Таралдылар. Ayt әлі балаларым қайтып тұраларым, балаларым қайтып. Үйлер жуып, үйді тартып, дымчаты тартып. Өзім гиден сібірге қылма келмей қадар менің. Ну қортайға шулай бұлайынды о. Тәнді қорай башлайлар, балалар. Дымчаты тартылар, қайтып тұралар. Әлі ұфадағы молайым да қайтып кетті бүгін кетті. Мына шулайды бәбі, тұрмышның яшау тәмі неме кейді? Деп ойлайсың, 90 яшқа еткәз. Тыныслықта. А? Тыныслықта. Тыныслықта? Тыныслық керек. Ай. Көпке. Şu tınız tırmır bu da yaşağı da rahat. Yatığı da rahat yani çok. Şu tınız tırmış gerek. Колхозлары бит торалап бит әле менә, авыллар бетә башлана нишәптер. Torarım iken tağı kalkız. Авыллар кәми башлана, халык кәми бит авылларда. Нишәп шулай икән соң? Kim bileyim de elendike elendi bit hazır. Мен аларны күрмәм инде, мен әле hazır. Менә һеҙҙең колхозда шунда яшь сағыҙҙа ислам дине турында нимәгә беләһеҙ? Әбейләр бит инде Ҡөрьән ашларына йөрөгәннәр барыбер. Коммунистлар дип тормағаннар. Ҡөрьән ашына Ҡөрьән уҡытырына нитеп, менә байрамнарда, менә бүген урада байрам, иртәгә урада байрам, байрамнарда байрам итеп, урада тотып, халык ҡатын кешеләр саҡырып, шайтан матур итеп йәшәнегәнде ғүмер буена. Менә әле дә үҙем урада байрам итәргә утырдым. Бүген байрам дип. Урада тотып. Тоттығыҙмы даже? Бүгенме? Әле хәҙер тота алмайым. Йәш саҡта тотайнығыҙмы урада? Тоттым. Инәйегеҙҙә тотайнымы ураданы? Тотайны. Урада тоттым. Аллаға шөкөр тоттым. Оҙнай ауылына мәсет бар инеме? Бәләкәй саҡта үҫкәндә. Юҡ ине. Мәсет юҡ инеме ни? Юҡ, мәсет булманы анда. Ҡасҡын ауылында булдымы мәсет? Мында да булманы, Ҡасында булманы, мәсет булманы. Булай ғына муллалар яҡырып уҡыта торғайныҡ. Муллаларымда йылваҡтыға килә торғайны. Кем булғандар, онотҡанмын исем онотҡанмын. Шуны саҡырып уҡыта торғайныҡ. Ҡөрьән уҡыта торғайныҡ. Байрамда dinni tuttuğun, dinin de tuttuk, Allah'a şükür. Yine Xudayım özü yardımına yapalım. Kur'an okuyulu kitapları var. Dinni tuttuk. Namaz okunağızmı yaşağızda? İneğiz namaz okuyunmu? Okuyundu, ineğim namaz okuyturgaydı. Ben namaz okuyayım degəs, ineğim koy balam namaz okuyup deyindi. Qombirini ərəm etməli. Okursan, qortaya qaz, okursan. Ben qortaya qaz namaz bitti, koydu. Okumadım, yok.
Доғалар біләсің де әдірек. Білем, Аллаға шүкір. Шулай деп мына келесі буынларға тағын нәмекелер әйтерінек, ненде тіләклеріңіз бар, келесі буынларға. Міне әлі несе мә вұнушқарығыз бар, енсерлер. Тұтлап саттығыз ма әлі? Несе мә вұнуғығыз бар? Бар, 12, 11, бір версе, вұнуқ 11 мі? 10 вұнуқ, 13 правнуқ. 13. Бар. Onlar da kadar üstüler bitini üstkeriler. Üsttüler. Allah'a şükür kadar durmuş eybet bit. Biz soğuş vakitinde Oslık'ta öttük. 41. yılda soğuşaktı. Ben 1. klasa okura gittim. Otayım şu beni öldü. Şunda neden boylarını bitirip verip sanatoriyada katkanda yıl koyuna soğuşup eyvallah kaylarım. Yerlep gelip soğuk vakit, bunu şunun bir para bulan ben tutup, şunun bir gitti atayım. Erte ayıp gitti atayım. Kart neylere git isitte mi? Kart neylere git? Ortada yara git isigide mi? Kart neyim bir sapardayım, onu bilem, bütün bilmeyim. Safar avla. Sapardan kelgeniyim. Bara biriyini gitme, kart neyi? Bara biriyini, barayını. Babayım barayını. Ne? Kartneyim varım, babayım tatarayını kartneyim. İneyimden ineleri. Onda varıp taratayını, o kartneyimden alıp eletirgayını, kap elip. Kartneyimin yanına yaklayıp atıp, dolaşatırgayını. Kartneyim yanında yaklayıp rahat bulatırgayını. Böyle kesapta. Sağ ol yağlalar. Hazır kurt kabul otur. Kartney kuştenesler temdirek bulgandır indi. Kartney'nin kuştenesleri. Kartney'nin kuştenesi demdiğinde Kartney'in birine etmendi. Kışaklap alıp yaklaydı kaynırını. Yaklayalım deyip. Mına kelesi buğunlarga nemeke eğitirine git? Neydi tilekleriniz var? Neydi tileğim? Yakşılık tileğim, yakşılık tölket. Tanıştılık dünyada? Dünya tanıştı olsun, dünyalar ara birek olmasın, tar olmasın. Eyvetip yaşatınlar, eyvetip turtunlar. Halalları bilen, balaları bilen, tata oytup dolaşmayız, matrik beşege kurtulmuş. Daярка болып эшләгән вакытымда, алдыңгы daярка булып 14 yaşında, 14 yaşlı эней. Нисә хәер халдың? 25. 25. Kol bilen. Кул белән хәер артыннан йөренең. Onda kolxoz bergen bit onda, men Tolbayda bit usta bit onda. İki apayım Tolbayda işleyler. Şundan 7 klas bittim de onda ses yüreğirim, pasipte yerinim şundan apayım kaçtı da onda ne gerekti? İşte gerekti, ileti vardı negati. Oraya Tolbaya kattı, beni bilenti. İneyime karayım, ineyime riza falan var, apayım da var. Vardım şundan. Şu neye? Tolbay'a varıp, onda Fersav'a başlanım. Fersav dayarka kırdılar, koydular Fersav. Oldunga dayarka tip pistip kırdılar bir şeyge, bir geykini. Onda beni böleklendiler. Ne ki verenlerken tegen bulgay iptaşlarımla oynarga gittim sabahla. Bola bitenden de bolagınam. Şan yarar. Ola vattık. Şunlar hazır. Ontam indi. Bana ontam bit. İkinci günne Silsavet'ten geldiler. Silsavet'ten kelip alganlar bit militsiya menен. Şundan hazır ona qattık, kvartirdan qattık. Erten sekser soğup qatıp geleynim. Qap qatıbında bir ottura, ikisi kişitira. Mikir, isen neşinde kırp. Sen de gitmer, seni kelgenek teyler hazır var. Bir soğutlarını kalkız bir siyateli, bir siyat bir siyateli, bir de milisiye. Bir sınıf qaytıra geldik, kalkız bir siyateli. Niye meytemi manda işte bitin şap qaytar, siyat bir siyatağın. Şimdi biz ağırış vermeyi, biz manda yengeliş veremiz siyat qaytağın. Koytan kalkat, ineğinden de bir ödüğüne kaldı, ineğin bir ödüğüyle. İneğine de kıyın, bizge de aldığın işçi bizge de karakterler kadar. Şu an ben qaytmayayım degem milisiye birgine kıskardım mene qaytağın deyip. Çok korktum da, milisiyeden korktum da. Yarı qaytam deyip qayttım, indi qayttım. Qaytqasın болып эшләнең. Qaytqasın болып эшләнең. Onlara qaytqasın mı? Manda qaytqasken bolup işlenegіз, ortaban.
Неме ке булып эшләп? Толубайдан кайткас. Толубайдан кайткас не булып эшләдем икәнен белмәйм. Ай, Да яр булып эшләдем. Юк. Сиңа авырышмай, миңа бердиләр ни? Почтага эшли йөргәс, ана шу күсәйдән почта ташыйм көндә. Яйлап. Ярары берәй юк күтәреп йөрергә. Элек хәзерге газет фәлән юк, хатта вакыт яклагыз гына. 8 километр күсәй. Шуннан кайтып ният ташыйм. Күсәйдә нидән? Эшләйм шунда, почтада эшләйм хәзер. Шуннан Почта битне беренче авылга, шу бер алга бер кешеләргә бит элек газета алып газетне, улмады белән вакытта хәзер газетта юк, берәй юк. Шу көннәгә. Шуннан нитте. Нишәне мәле, менә мәйттән сыктырын, шу. Почтадан кайда эшләнәсез? Почтада озак эшләнегезме? Почтада. Почтада эшләйнем, озак эшләмәдем, мине тоттылар фермага усатчы итеп куйдылар. Ферларны. Дәркләрдә феткә сокушалар бар проверка ясап, феттер саудырып алып кайттылар хәзер миңа. Тегеләргә утырып барам, угыз белән йөрибез. Ут юк. Барып тегеләрдә күп мөфтә талар, кайсылар салалар. Монан бейкле олы сепарат бар, шу сепаратны аертып коймаган ала, о коймакны тагын калкыйгыз дип айттым. Минем кулда хәзер бүтән нәрсә, ашкас. Келетте бит игеннәр, фуражлар, бүтән нәрсә кай минем кулда, бүтән нәрсә. Харфет, коймак, бүтән нәрсә дә. Миндә монан шайтырып эшләп йөргәнек. Кемнедә, аны кайтып алып кайтып эшләнегәндә. Шуннан тамда куям. Шуннан Мен колхоз. Шуннан авылда эшләп йөргән идем. Ondan aldılar. Üçüncü bulub эшләнем дә, аннан üçüncü булып эшләп йөргәнем. Яшнан букны итеп куймалар менә. Помощник. Помощник? Нидән? Макега. Бухгалтерның помощник итеп. Нинең? Бухгалтерның. Онда эшләйдем иде. Шуннан алдылар да мен шу нидә үсәчектән алдылар да бухгалтерны ярдәм итеп куйдылар. Конторда эшләйм. Демскидәме? Вазнайдамы ни? Однайда. Шуннан бит ялшы килеп монда килдем. Укырга ибәргә булганнар, нигә курс, бухгалтерлар курсына. Шуннан монда тойган бит инде. Авылда фетиясы бар, аңа бирәбез. Отна бер мәртәбә дежурный дәркә. Монан бейкле олы сепарат бар, шу сепаратны аертып коймаган ала, о коймакны тагын калпыгыз дип айттым. Минем кулда хәзер бүтән нәрсә, ашкас. Келеттә без игеннәр, фуражлар, бүтән нәрсә кай минем кулда, бүтән нәрсә. Харфет, коймак, бүтән нәрсә дә. Миндә шайтырып эшләп йөргәнек. Кемнедә, аны кайтып алып кайтып эшләнегәндә. Шуннан тамда куям. Онда эшләйдем инде. Шуннан алдылар да мине, шу нидә үсәчектән алдылар да бухгалтерны ярдәм итеп куйдылар. Конторда эшләйм. Демскидә. Вазнайдамы ни? Однайда. Шуннан бит ялшы килеп монда килдем. Укырга ибәргә булганнар, нигә курс, бухгалтерлар курсына. Шуннан монда тойган бит инде. Шуның белән беткән аның укуы. Ярар, бетте, ярар. Күп сөйләдем шикелле, әллә иләкә беттем. Барла дөрес, алама түгел бетте дә. Рәхәтлек. Берәй шигырыңны да сөйләп бетте. Берәй шигырыңны да сөйләдә үзеңме? Шигырыңны. Шигырьләр язамалар, менә өйдә буена дигән кешене дин буена саралар шигырь. Шуннан усалы уйларына саралар. Өйдә бер валан шигырь, өйдә буена сарылып шигырь бар. Һөйләгез әле. Антан микән? Үдем сыгатты миннән. Әйдәгез әле. Үләремдә мине онтырлатып, юкагына йөрәгем янасын. Изе бу кайлары онтмасалы, үзе үтергән башкорт баласын. Мен бер булды. Давай дальше. Шуннан изе башкорт баласын. Шуннан. Үйәдә.
Ералардан келесің, келіп етіп демеріне соларыны қиясың. Ерінің бұйларында тыршып яшадық. Сонда өскен балтырғанды дәмнеп ошандық. Ерінің туғайында өсе елек бірліген, сонда туып, сонда өскен кішілері бір деген. Ирақлардан келесің, келіп етіп демерін. Ерінің соларында өзінің суы тирен, тирияғы бек кәмлі. Ол өйді су қойнарын ішіп тұйғысыз дәмлі. Өзінің суларын тәмнеп ошабыттық бітінде анда балтырғанды. Ғырантып барам, өдім ұнтамын. Ирақлардан келесің, келіп етіп демеріне соларыны қиясың. Yazgı taşkınlar yetkəs, yerine soğuza, soğuğata, yerli bozlar bula kuşlaşa. Benim yerli çıkarasıp şol. Maturğuna. Yerli, kötül. Şolay yarar. Hazır rahatlasın dünya kütürleri hazır. Hazır mı? İyi. Ne hazır balalar kötü, gitmeyim dünyada, hazır rahat. İyice gaz, utun kitahı yok. Ekmek basağı yok. İyi, ekmek basmayacağım, ekmek Kır basmayacağım. yuvası yok. Bir şeyse? Kır yuvağı yok. Öyle dünyanın rahatlığı, kır yuvası yok. Soğuk varası yok, ilin içinde soğuk. Şemendırası yok, spij yana, gaz yana. Gaz da oturtar. Satır sabab. Otun getirir, özge yağıp, ekmek salası yok. Hazır dünyanın kötü işi rahat, çok rahatlık. Nindi dileklerin var yaş balalarga? Balalarga mı? Balalarga isen sağ motor etip, toza etip, halilleri bilen, balaları bilen birge tatı bulup, motor etip dünyaların kötüsünler. Köp yaşasınlar, Kuday Teala hasret vermesin. Oda etip yaşap, motor etip yaşap, dünya kötüsünler. Şol, kötü siz, barğızda. Yarar zor rahmet abi. Şunday zor motor әңгәмәгә düşün. Бұл келәһе буыннарга исәлекле bir film булып каласак. İyi, şolay yarar. Yarar, zor Rahmet. Min dertlendir ötkenin sen. Öyle bir kıyınlığı yok. Bir kıyınlığı yok. Rahatlık dünyada. Öyle rahatlık. Elik ne yok kıyınlık. Ağayımның грамотасы var, Alanın medali var. Şularni skanerda kiydi. Ne? Veteran труда Var. Melakat etli tugulmaning. Mening ana pişiye ne bilen çıktım. Buna bularning senin ne bularga teş? Dabavkaların pensiyaga neçe pening yok? Bilmeyim. Men de bilen pişiye çıktım. Balada kaderli otayınıga olarga yaxşı qaraş kerak. Ornada demnet kerak. Buna el balalarım qaytqan eli. Eli ürstemem. Xuda ulum qaytıp bugün gitti. Elena startnamakta kızım mantıklı. Buna kesegine yuvup, it alartıp, dince talartıp, özümün ilense birge de kulumdan kelmey. Vallahi şükür balalarım da şepler, isen sağ olsunlar, tazalar, tazalıkla yaşarga Xuday nasip etsin inşallah. Bütün kişinin balalarına da yarar. Yarar zor rahmet Herge abi. Şulay dip istelikka direkt bir intervyu менен film buldu. Может подружкалар танып келип ташырлар, свайдырлар. Yarar, хавлап турган.